učestvovao u organizaciji i širenju ideja pokreta i stranke. Naročito u Sarajevu, gdje je bio postavljen za komandanta četničkog odreda u Novom Sarajevu, gdje je u zvanje srpskog četničkog vojvode proglašen 13. maja 1993. godine naredbom broj 124 izdanom u ime Centralne otadžbinske uprave srpskog četničkog pokreta, a zbog toga što je bio izuzetno hrabar i što je svojim vlastitim primjerom dao ogroman doprinos u ratnim akcijama, obezbjeđenju teritorija i ljudstva. Kada je zastupnik u Skupštini Republike Srbije i predsjednik Srpske radikalne stranke, koji je kriv za zločine protiv čovječnosti, progone i druga nehumana djela počinjena tokom 90. godina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a trenutno na uživanju slobode u Srbiji, napisao da je o srpskim dobrovoljcima dosta toga rečeno. Te da se on kao njihov komandant ne bi ponavljao, imao je pravo. Dosta je toga rečeno i kako to biva u srazu dihotomija pučke predaje i pismenosti, nedovoljno je zapisano i napisano. Srpskim dobrovoljcima koji su na ratišta iz Srbije odlazili u organizaciji Šešeljeve Srpske radikalne stranke, režim Slobodana Miloševića je osigurao kasarnu kraj Beograda u Bubanj Potoku. Odatle su opremljeni uniformama, potrebnim znanjem, fizičkom spremom i naoružanjem, autobusima bili prevoženi na prve linije fronta kako bi branili srpske zemlje. Svi ti punoletni Srbi i ostali građani, oba pola, koji dobrovoljno, bez zakonskih obaveza i prisile, iz časnih patriotskih pobuda stupe u organizaciju i dobrovoljno pristupe osposobljavanju i učešću u borbenim dejstvima i ostalim aktivnostima u oružanoj borbi, su dobrovoljci Srpske radikalne stranke. U daljem vrlo kratkom tekstu dobrovoljci. Dobrovoljcima su srpstvo i srpski nacionalni interes iznad stranačkih, klasnih, političkih, religioznih, materijalnih, avanturističkih i ostalih pobuda. Osnovne odlike časti i ponosa dobrovoljaca su disciplina, moral, hrabrost, dobročinstvo i patriotizam. Dobrovoljci nastavljaju časnu patriotsku tradiciju. Vojvoda Slavko Aleksić, Pantelija Damjanović, vojvoda Milan Maksimović Manda, Nikola Poplašen. Jedan od njih je bio i Slavko Aleksić. Ocu Iliji rodio se 1. septembra 1956. godine. Kako to stoji u pisanim dokumentima Šešeljeva nepismenog četničkog pokreta u selu Bardašići, nadomak Bileće. Srpskom četničkom pokretu i Srpskoj radikalnoj stranci je pristupio po njenom osnivanju. Aktivno je učestvovao u organizaciji i širenju ideja pokreta i stranke. Naročito u Sarajevu, gdje je bio postavljen za komandanta četničkog odreda u Novom Sarajevu, gdje je u zvanje srpskog četničkog vojvode proglašen 13. maja 1993. godine naredbom broj 124 izdanom u ime Centralne otadžbinske uprave srpskog četničkog pokreta, a zbog toga što je bio izuzetno hrabar i što je svojim vlastitim primjerom dao ogroman doprinos u ratnim akcijama, obezbjeđenju teritorija i ljudstva. Ne pitam se ni kada je, ni kako je, da li je studirajući prava i radeći kao poštar Slavko zamrzio grad, sugrađane, Sarajevo, niti se pitam jasno mi posve koliko je snažno mrzio. Interesuje me zašto je mrzio. Samog sebe, Slavka. Da ne pišemo srpstvu i srpskom nacionalnom interesu. Isto od prvog dana kako je rat počeo, bili u odbrani srpskog Sarajeva i svo vreme ste proveli na jevrejskom groblju, braneći taj deo srpskog Sarajeva. Da, ja sam došao na jevrejsko groblje 21. aprila 1992. godine posle proboja muslimanskih snaga na dio naše teritorije. Tog 21. aprila mi smo silazili i čistili Grbavicu. Ja sam bio na Vrbanja mostu i dobio sam zadatak od komande policije na Vracama da se prebacim sa svojim ljudstvom na položaj na jevrejskom groblju gdje smo odbili muslimanski napad, nanijeli žestoke gubitke, a oni su za odmazdu odveli 5-6 stavaca civila, posle su oni razmijenjeni. I od tada od 21. aprila 1992. ja sam stacioniran na jevrejskom groblju,
a u maju mjesecu, negdje oko Đurđevdana, ulazim u malu kasarnu Bost ispod Debelog brda gdje je bio centar veze u tunelu u brdu. Tako da smo te položaje držali do zaključenja Dejtonskog sporazuma i kontrolisali Jevrijsko groblje i Vrbanje. Sve od Debelog brda do Vrbanja mosta i Ozrensku ulicu i tako dalje. Na čitavom prostoru srpskih Grbavica.